Abdillah Bafadol. Pekerjaannya apa, Mas? Santri di Purworejo. Mau menampilkan apa di sini, Mas? Baca kitab kuning. Coba tunjukkan bakat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi sing jeneng kalam nggo ulama ahli nahwu iku huwa utawi sing jeneng kalam iku al-lafdzul lafal. Sifatul lafal al-murakkab kang den susun-susun apa huwa lafal. Sifatul lafal al-mufidu kang ma'idai apa huwa lafal. Ma'idai bil wadhi kelawan sejone wong kang guneman. Jadi kalam adalah lafal yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang memberikan faedah secara disengaja. Santri Indonesia pancen jos. Launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching.